Siña hang sogui, hafamalagomu, vanedaki fino, CHamoru. Mungana mamalo, palasi finomu, tagi talu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vanedaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña. Hafa edai fan lat halom gi Atrasåsao Siña. SD programmen nu I pongu na fifinu tomorrow and zangwa I tau guini ginan ashurao. Hafa edai? Hafa day. Lat halom kusinon sangani siya iman engat haji na anmu dan haji mangafamu haji familiamu dan hafa untuk tugwe. Asa hafa day gwala si Eden lo ina an hugias harao si umidi. Ina an total si Jeffrey Cruz and ina an nahu si Francine Cruz. Then Tau hagat si total is in Tau Santalita sinano. Then Talafofu. Then Zota family name ina an family aku. Finangias Tatahu, familian Ducket, Zan Crucial, Zan Sinano, familian Toro Mahetuk. Mauluk. Yeah. Pues hafa untuk tugwe pongu. Women's Skokola Duk is a Southern High School, Zan Dosi Gradu. Mauluk. Kalen hamzo I tuninus? Yeah. Okay, mauluk. Pues Gadi how di asral lo kwit no? Hungan. Hafun so to with di asral. Estoma Esha Giza Haral had a kanta, Zan Zangangwa, Taigui, Nama Esha, plus Gwawi substitute. Okay, mauluk. Hafata manu makto how di fafenagwi di asral. Si Saina Guninfi is I Malinahu, plus Kalan Volintodzo, Na Ma Esha zo. Nagos na master the problem. Ay de, hungan. Then after hafa ifinet na finot mo ko tomorrow? Ay. Okay. To fino hapa Japanese? Ay. Fino English. Lo, hafa time anu umedaki fino tomorrow. Harao. Harao? Yeah. And dumadangkulo how ko gwa na biyahe na mafinui how di fino tomorrow? Sin nanan biyahu zani tatan biyahu. Hakun susizo zan kalan Siña hu comprendi hafialangalo. Ti golf comprendi. Pazengen umeskwakulazo giza harao pas hafanalgizo tolu hafu tumo zan. Anay rason na gagizo gunipagu. Mauluk. Mamalaka, hafa I lat mauluk na hinaso mo no dias harao. Haso no. Sa guabula sa ginanaga sa natempos estaba how harao. Kalan familia guanao. Kalan soft food zo guanao zingin humalum zo gifinadana. Sa hutaton deski ala onsi oniso. Zan disi shati oniso hapagu so size na saken. Hungan ifinadana na biyay na humalum zo guanao kanan esta hutumo na ano segundo na family ako. Mauluk. Pues to sumana how después de escuela pa di fenumnakan ha. Nayan sumana how di asarao. Di después de escuela ha. Pa di fenumnakan ha. Pa todo y dos. Pues humana zo cada harao tampon somnaka. Okay, wow. Pues si humalum zo zengina sumana in escuela only during the summer. Wow. Yeah. Yeah, zan mauluk na fifino tomorrow. Seasons was. Ade. Zan pago na hani pago na siyampu ko gwa na mafinui how di fino tomorrow di familia mo? Hungan. Tatagi sina no pun konsusi zo zeni taluhu.
Siña si tatao lo hatatagi. Si nonan bia si tatan biu. Todo ezusia. Za tumatagi I tias and tiuhu. Sa estima tungo na guawu tungo za malago pun tungo lokwe lo tisinya sa kalan makat pada ezusia. Lo babaisin to tori tempo kusinyo fanagui I zoku nephews, nieces. Again, todo. Wow. Male. Pois hago I fafanagui di halami familiamo. Aide. Malu kedzu lokwe. Pois di I hinanaumu umedzak I finu tomorrow. Hafa I nina magof, zan hafa I minakput. Hafa I minaka. Zengin humanozo para escuela, hutsongo nagwa class para fino tomorrow lo kalan makat sa necesita pun sa like lengua hiu. Yeah. Pues kalan kunso sizo gi fino tomorrow. Zengin gizo gi keretzo hungo gi dandan gi fino tomorrow. Zeng kunso sisi nana, kunso sisi tata gi fino tomorrow. Pues zengin humalum zo para escuela necesita pun sa like eno hafa makat sa gua bula tauta mamaisin to sa hoffanau kunso sigi fino tomorrow tori tempo kalan gua sikretu lo eno hadi to za malago to pitogui then imas maulek finansi nabi fanagui tori ochu tauta sia sa zengin gagizogi publico zanu kunso sisi nana zan tauta kalan I ocho benyaina sia ma faisin zo manu na maskolkola hal sa manu matsungo sa manu kunsusi pues ano resona kalan gof maguzo sa go kalan persuade pat nai dedicate or RIT dedication lo hunai kalan malagonya malagopun. Pues di halam escuela, ilek muna I minakat nai ti matungo I fino tomorrow I pumalusia. Hafa hina sok munu edso? I esto mapos na second, 2022-2023 school year. Guaiga tongo dan guau hafatina si CHamoru club zanen again kina hulutininos. Pues gua tauta hutungo na malago pun na tungo I lengua hita zani kuturata zan pues ano resona tutuan ano na club gi Southern High lo kalang gua bula tauta mamaisin zo sa hoffanau tutuan ano tauta pun kalan timalago that they're not gonna pay attention pues kalan puti kurasonu lo zengin gua ha tauta pues Siña lo zengin timalago pues muna. Sa hafa pinalok mo no sa hafa ti mamalago siya na manadaki pino tomorrow? Fenan sa unsunga na imanyay na siya imanom ko ti Siña kunso sigi fino tomorrow zengin I enshano na tempo I hungan pues ano yung rason na kalang ti importante para edusya sa ti mahungog I manom ko kunsusi. Zengwa manom ko kalan hungan malago zobe kunsusi pago sa Siña sa malago zobe na lola lo ti Siña sa esti na generation izota generation ti malago sa ti mahungog kalan si nananya zan ti tatanya ti malago pun fanagui adusya zengin esta matungo ti malago pun fanagui zan kuntodoi cell phones I technology taza fanan gaigi zonya telephone pa PS4 pa Xbox tori tempo man gaigi gwana zan kalan timan ekungo Lo ipinalok mo na tak fat na pa importante gi dota generation sa hafa? Importante para SU na generation sa hami ultimo. Pues hufatinos kanta zan I palabras ki kanta hami ultimo pues ni ta vandanya zan tanalola I lengua hita I kuturata zan ni ta biba zan
onra I gualas and gualusia. Pues ano I rason na who fatina sana na kanta sa ano malagohu sa hami ultimo pues ni ta nalala sa tingin ti hami pues hadi. Pues hafa iba linya no ifinot sa mo. Based on your English. Okay. I have cousins, friends that always ask me if I could teach them. And it kind of shows me the value of it because as much as I do know the language and I want to teach them, they kind of make me know that it's important to learn it and that there's people out there that still want to learn it because they're saying they want to connect with their grandparents. They want to connect with other people around their age. As at Harao, we start with the 3 to 4 year olds and move our way up to Panexai and eventually becoming a Saina. So the value is pretty important to me because as much as I hear other people say that they want to learn it to connect with other people, it's kind of saying like, oh, it's a way that it's not just important to me, but important to other people my age, which I haven't really noticed because, of course, in the generation we're in, not everyone shows the interest. So, Hafa Siña umaduda I tao na minya pa na Atrasåsao siya no ifinota. Taimano redundancia. Wow. Pues kwa bula tao Siña or hahungok tori dundancia kalan go bonito or bonito na haani gananas nankisi hungan pues unsungui palabra siya lo timatsungo hafi hafu kumekalinga na kanta pues zengin unsungo pues Siña kanta zen Siña na magofao Gua bula kanta siya na gua importante na mensahe para itauta siya lo ti matsungo hafa kumekalinga I kanta pues ti Siña kalan kanta lo kalan taza meaning para si siya pues enggan untungo pues Siña na magof toru itauta siya. Malig. Okay, pues asti ifinak po na finaisin. Okay. Hafa unta tanga mo na no ifinot sa mo. Hafa guini fimo no ifinota. Malagatu pe humong bula tao na kontusigi finot sa moru. Hutungo na kalan maka pari imas amko sa ihinasonya kalan tisinya maa. Kalan o tisinya. Maka tisinya. Lo pari mandikikit lo kui kalan o ti malago pun humagando malago museo hafa lo hunggan Siña sa malago to pe hungong tori tauta siya zengin ti toru pues nan bula na kumakonsuski finot sa moru zan Siña o nalalagi eskwela siya sa tungagi private schools taza bula finot sa moru gana Kuntoro I public schools kalan Southern High School hunggan San Maka para hami pues malago to pe hungong toro na I mamalana sa akin. Yeah, bago. Yeah, pwede mohon na tafan lalay I pengata ni finota. Si Zeus maasi na sumao na ha pa guna ani esti ifinakpu no iumet faisan ko gua pumalu pa otro na malago ha na fakahudungi mana edga. Ahi edza. Okay, si Zeus maasi lokwi no hamso migar na saina dan si Zeus maasi esti programen Atrasåsao Siña ha. Na lola ipengamu, nui famaguonmu, fanezak kifino, CHamoru. Atrasåsao, Siña ha.